megalayapost.news. Nakadaw jing pemhun ki bahiyeng asem hadin belalap ya kadin mong hakamet balaklat no jong woyu samla hadin belawan ra shalayeng nakajing sumar hasupake hospital Shillong ki bahiyeng asem kila ujor no dake jahar hamolai police station bandawato kit halor kajing klat no woyu samla nakasnong kulia Hariboy district balakno bolomen saujur nakajing kelon hanehu Shillong bat balara yu bansha sumar jasupake hospital Shillong kani kajing jia klajia hakajan miet jong kanrio tarik kula lingkot arjara punrio hakabala pentip shiki bahiyeng bo woyu samla batrei hanehu saujur nakajing keno bola syukulan hi hamadan baru lara ayu usha supake hospital Shillong banyo ya kajing sumar henry new samlau laklan no hakapratarik kula lingkon arajara punrio kabalabu iki bahiyang asem padeng ke umdum hadian balalap iki dien mong bat kijing jingam senam hakamet jongu uniu samlau balaklat nakate kijing mensang balakeno bau syukulan hamadan nehu Shillong udai bulatip kerteng kum bipul inghi nakasnong kuliah Hariboy district kumbalaya tu di kebahiyang laong bakim dan kanu kono kijing subas nio hadian balara ayu usha supake hospital Shillong banyo ya kajing sumar bala penrung sengdon yu usha ICU hadin bala pentip dari tiki brio ki bala ra yu usha kate ke jaka ajing sumar handai de hadian ke pratrik kula lingkon bola klat no nakni ke pertai bar balawan ra no yu usha la yeng ba hakapor ba pensum lalapan bannya ki dien mong bat ki jing mensaw hakamet hakabaki la subas ni ba omde bola klat nakate ke jing kelon bala suba bala bandan ke IKA Shalandan baki bahiyeng asem kila ujor no dak ejahar molai police station habaya crunch kilat pathai kubor mentaka sengi hanongpo uwai nakikni ke kur inghi uba tisha inghi bat urang ba shnong uba komin ingti kila ong ba hakajing sisa kim don kanu kajing subas niu halor kajing klar tu samla hakabaki langen bakala bandai na kate kajing kelon hamadan henry de hadian balara ekamet jong ushala yeng lalapan ban yaki dien mong bat kajing cingam senam hakamen kabala penlong yaki baki haban ujor no dak ejahar syaki pulit hamolai police station kila ong ru kumba kilalap yaki tiki dien mong bat kajing cingam senam nakamet uteu samla kalapan lengo yaki bat kim don hiru kanu kajing subas niu yanu henry bantip yaki jing sisa ki haban ujor dak ejahar syaki pulit pada kamet lara no cha civil hospital nongpo bala pendep ya postmortem mentaka sengi hakabaka jingkwa ka yeng kasem kalong bantip ya jing sisa laula klat na kabawlo kelon ne yo don kanu jing ja bashalandan halor ka jing klat no niu samla susu kila ong ru baya mentakim dan kanu jing subas niu batkin dang pet ya kai phot jong ka postmortem bala dadon AA shalandat ki pulit kinle ya ka badon kam kat kom ki kindon a na ka bantaban penyo ya ka hong jong niu samla ubala klat no Bipuling hi budaya tradisional jungi bat ngakum urang bak senong hagane kapor adon kejing sangsi aba kraw na kabenta jung ni kena ke kabalaja na kabenta ka jungu namar ba ulong kena ubabha kumba nga yo benpek ben khmi yu ulong kena uba lui uba peria uba bom yudon kata ka medicine sarong aga jingim ko jungo de kata nagaliang junga kumrang bak senong ru adon ka jing susi bat adon ka jing seng phla de bat ne ka jing ya ka susi na entra jungo te kumbala brief na bahing hasem ku jungo ne bupil bu dipuling hi bala klan te hangne ni don hangne hapok sibil hospital nongpo na benta ban pendek ya kene ka postmortem ke jungu kata kalong banamar ban nakaliang di bahing ru ila request nga kumrang maksenong baban yo bentit ijing syah lor ke jingpat ke jungu hapo ka kampus ni ho kumbala batai maki bakane ka insiden kaja man hakan Andrew Tarik jungu ne benai Januari hapo ka kampus ni ho nate Shillong beri ka school ba di bane ka jala ka jumi stilam ni ka jumi kita kan gaji thu jumpi ba kane ka jingja kalaja hatipo in between new lane prabje jimit tekat ba kane ka jing pentip gawan hadu sibujem step ya ne men rayu ne balak plat ba nitul te marsen yo kol na ki perlok yu gi bala poi hospital yu ne dipun inhi bala klat enta ba gine gelak kre benlek sata tenema galenti ke bajengai te ki poi hadu sawaje mesti
Tekan berpoi berkipan ladap pendrung sport ICU hapo super care hospital. Jadi klem yo su bentuk eu kata gapor. The Simon step rak ndai beje gila wan doktor. Tigi ong ba atung beji tu jungki ba gila. Pan benpui eu kedon ka benta ka bamong benta juga klik. Tigi ne gila syak bik namar bagi kuat ya jing bah bentrik na benta. Dan yo treatment na benta para jungu gila syak eu dan le benta tigi doktor gila benpui itu. Tigi jing lut jing set gila batai kan lut benta em le nak le bik mo ta gila syak iki ben le. Te hadin sisni pam kum beji tu ine ba san beje jenit gila declare no ba ne ula khak te namar bala khak untuk gila sop gila spine na ko super care hospital tingla hun ba namar bala khak tingla rak sehing tem kum bala kren dai kui bahing jungki ba agar kom kejungi suwa bangin pentia dan dia bentep hasinduk ni pensum pensle ni pensop penspine dia kata kapor bang hilap ba kita bidak mong kiper ibun kini kita jung kapo kita jung kiti sadem ibun kini gidur hilap ban share ipiru teh hanta kepan arkitin yang ni dei halor kata genung rimba menin angkat batnya kumurang bak sedong bat ibahi ngasen lawan ako police station Maulai Banwan Bu FIR yang la request aga jing sha ka dead body ka jung ing dei ban le sate dei da ka jing ya rap ka jung usi jung ne usi jung Maulai police station la ya pun hang ne te la yo ban le pusmoten hang ne han po na benta jung iru aga liang jung aku murang maksud ngap pa ka jing su ba kra yati aga jing sha ka body ka jung ing dei ban rak sa silong dei perkhat yang ikum kita ki breu ki bom don kata kejinang kejingkip kila consider yang ni benlek pendek katanya ka benta benlek pusmoten kejingya kejingkwa benya syakmat agalian ngebahing mat yana kumurang bak senang kwa ting bepit yang ni breu kumno laklat kwa ban ap kata ka postmortem report kandung kumno nyemnom la ban keno directly ba yautan ya kita dan kumbala keren gini bang penpau kejing sung yuru ya kita diperlok baya salang bala poi usadu sa hospital ai blai ki te kabang ap menta kalong bangin ap ka postmortem report hadin bang layo ka postmortem report te kata kakam kala nang batay ni matumna minyak syakmat bat gajing kerpat bat gajing penseo hagne ka por kalong ba mar bagadai ka school ba ni humo kabang kyo ikheng singan hanta ba nagabenta ban ai kijing nang jingtip na banta ki khon bikti ki jongi no andre ka jano kumtu te kapen artatin jingi kapen ting pensmik ini kapen kelumar jimut ini balik kata ka school ba ka badon hang ta kam judon mo kita ki protection mo nagabenta ban pek ban kimi dunia iki kata ka de ka bang penartin na galiam ni kumurang ba sunong di kum bahari hasem jong people inhi kon jong ba coming inhi angkat ne bahari hasem mar basnom badan langhang ne khamat jong pri pelpa lan ne ki bapet ya kan ne ek bajah kai hasem jingi ka biade bat di bukil inhi oba bukil inhi para jong ba nitul badan langhang ne ka ek bajah kalong bahakan ruterik akan ruterik ya people layo ke jintip ba uur niyo kebor nak parok ye trilang yo hapo ka compound nehu utrai kum u special guest hapo guest house te hata ka por ba uur kiong ba kila lira sinigrim na grim prinsip lira sa nasaret kisurung bagi para sa sepeker kapor bara sa sepeker niyo kata kebor por chip je pat hadin ba arpa menit pat niyo biang gajing pun ke ba diong ba ulah pengjur tegila pedrong hapo ka ICU tengi rong namar ba benyo ya gajing tersan ngap khambaya tegi musal ju niong corak sapo ICU henry ndala poi ngi kumbahi ngasem por saw beje namar kan ti bajangai te ulah don po ICU ngimla sebenye kran ubru don ha gajing bom ti brisu banyak kran ne go itu ya ki bahi ngasem te katerik kapor kaya kumtu ha kan tarik nadu trik sekali kumtu te umlong ngipek umla sebenye kran
ya haka pratrik bat tu haka por san beje ni yok ka jingtip na doktor ba une beri dupi bipul inhi ulaklan no te ni kelipat niru aka jing lului namar ngim iya ki baja ni itang taga dak bedon cha lendet ni sadin te ulaklat te wang ngiran asa yeng ulaklat namar ke ni thu jung ki ni hab nge ya ke ba ki parok jungu gile bhai u te ngira na sa yeng anda la poi haying ni kum bahing asem kade garkom yaw balaklat ban nyat ban khuj ya met ku pha chu sa ban rung sa yeng te la nyat ban khuj ndai kum bang iya hak dak mung ko bedon hak sedem kini ki met ku pha chu kalala pen suksi yangi bat ka pen artin yangi ken ya ka ba kat kum bayatu ba uur hende ka jikur bat kata ka jing jai u kami habsu tingi kum bahing asem giwan ban yakren bat ki fudet anang po te fudet po ti ajimo tingi benle da FR te ya ka bangi de benle FR ki pha nomor kane ga jah samolai sakti jeka tingi le samolai te namolai haji yakren jingki glesim ya ka FR tingi te ka jing yakren jingki bat ni fudet anang po te ki ailat ban omba le pusmeten ya ka met tingu ban ya isisha te gila ngilara eu minin sani sa po sibil na po te mentang yang up ya kerpuat kita nilai yang pusmeten te kane ke ke baja kalau ke ba peno ngo yangi kalau ba ya ki wei ru ki biasa i trilang khamtam ke ke ceja ya hapo ka dehu hapo kumpau dari de bat kino ru te ndai ni pat yim kono yano ni ai ke jismu ya ki perlu ki bayarap banlira itu ka met jungo hapo ki hospital ndai ke ba panuan padlengi kelong ba ya matai ngi su abet ya report ke ba ngiyo na doktor bat ke ba ki pulis ki le ya ka kamu ba ki de ble tangga de ji kuat jingi hendai barok ngi penpau ka jing sengu ka jing le bah ya kitu gi barak ya uru te ngim don kono no jing kono ya kiro kata ga de na yang jingi bayang sem jong bipul inghi tengi ai ga jismu ya kan ne ka bentai ya pulit gula simti macam pia kan ngi kermen ba na yang ki pulit ru kin ai ka report ka babiang kum ka ba mki kiyo kermen ba kin ai di trilang kinirap ingi namar ngimde kita gibri ba ndon ka jinang di stap ibdon musba ka pheu gobiang yele ban wa jang hisha jagane ka de ka jikwa ka jinirap tingi te kermen ba naliang ke pulit nantal yang ki bahan di bedon hang nero kin trilang agane ka step idon di kongorona MDC jingiru ai semu ya ai ka jismu yaki bagi dem talang ni ne ba sinong gula trilang ndu minin ban yo ya gane ka benta ban de ya pusmeten de ka ba hakmat ka de ba ni ap ya report na pusmeten ban na pulit de halor kata benta ngin tu sakmat ka ban long ka benca dan yang ji ba ya kasem ka de tangta Megalayapost.news